Kabe dengklam araja arpausan kara yalong hauni usnem depoi ke cawakut ni ha ainar he wadawan sakhi yaka da usumbut menteri rangba ke jela usngau bahalang dhar UMLE ke jawai uwailat miki shella UMLE ke umroi udaman bait lamare udaloi ke ilaka jawai upura monken jinwa kiwi hagani kesengi da wanra haduk khat little ligi rong na kidong ki kentoj waper hapok ke chnong yalong wakam ju na wa ye jer wananong khalep ki waman ki khon kara yalong ki benta ka le nyam be ding klam kara yalong to ko sedang la chita yaw tam we de pengkut yakan ni kesengi ha nar de em ka yalang watabian wa pelai da presiden kasin ra yalong upi shela uwailat miki hawi iklam watabian da khana wa ki kampen roi hapok ke chnong yalong daman ki walai chait we de ikti ule yaka work order wa kre yaki yung kasin ra yalong chipaulang Neliang usngau bahalang dahar de ikubleu ya wailat miki wada em iba khali ya constituency de lang ka jela we waki kampen roi da chna wa wanra uki hapok ka chnong ka thau ye wada sakhi ya ki kre walai bai kan ni do ong wa hau arhaja ar phaun ru daw yu wa ka ainar daw miet ko de wa kentu ya waro wa man ki wa yai cha chipor chocho de ikublei be ding khlam mu ya waro we da ong wa ka be ding khlam man ko ka le niam wa phu do hapok ka jela mi khalaya Hadin wada penhiar yaki rong ha ainar da em katan bahang wei kateng khain bahang kawamut wo pen nasib yaki khon karain mendedep na ainar ki wasan da pendep wen ki yaka kenya wa bahang hayung duwan wa em haklo blai kara yelong ni ha perdi uslam ka beding klam kara yelong daman go ka job wei ka wapu wa ping Nado ka PWD, ka PHE, ke Police Department, ka Tourism Department berkiwi-kiwi, kiwa ngiu kok mat kok mud reis nyau penpau yang sam, ya ki lok ki jur kiwa he kiwa man kedong yalam haki, nado kiwa he chnong lani kiwi truan kiwa he kiwa hem. Kasih pungkat, hewa ki kendewa he kendewa san, dependap ki ya kekenyang kang, hewa umaji celiang ceneng. Kadwa ucutiawan ulai pendabu ta liangwa hagasni kalau kante bor disni terter unjule nasein rai nongkelap hagasni pensinที่ได้มันเซนว่าคอยสกัดนอปอดอนฮีกระเบดเองคลำกยองอีดับปอยก็ใช้บุกดBani klam suk i kon rai long woro
daga jingri yung bulai kena laduk kini ya arli si lebet zaman gula ben ikram gulai suk lai baik nanti yul ki supendep kam maslukat kentar ni jan yul ki uman lagi ben ikram go po ko pen ya uman gulai go thong chit kam jo thong chit go sa kumen duang kamang mawai la ni go yu to lagi por chit por man lagi ben ikram lag mak ku ke le woro kri do pen kemen di kam no yalam no ni ta chicken tin ar tin ha to Ori development mi klaim da ikut baik kerpang yo MLU pemburum yang piu mawai lah lembag di inisiatif yang o memang la uli dar untuk kita dekat dia kondusi la jauh handai mula di klik dengan garaj ada mula di klik yang stir hura gobi lembag yang o dia ora in gero par kamu yo gani hanai kerja gani bha kadwa kini skim rap slim gau sanction memang lu pendek handai gani tahu chongkat kamang ani dah hablang go hapo yung ini project. The next year dan daw yung ron man go so ke well equipped ainar yulti house ng arjar atong group. The sa bahau ya sa project ni ba kamong gini sedem new pendewro ande kini ga ainar kini dancing pool kini permanent gallery VIP daw man ga project yulti hapo usnam dawan dan yulti kini ro man ni udah load geding kubel kerpang lagi so melew yung pila de klem do bo den jan ini wara mandi tinagaling yung ang kwalo chumi por ay kublay bad kamu sugi wara ko mani daru ko ha ko sian kinong chat kinong tem kinong put kam tam kay gidelo pato kinong pa ganyan yung kom tuman ganyan gulay ba kom dun to ko por kalami du tadi kublay sibo ni bo blay tandar ko do yu hakiling wara yo man ganyan mi set ko kurang kan ko identity kanggo sorkar India entok ko sorkar Mikhail dan yoy hak social media atau itu milup ki one of the most colorful and important and beautiful festival in Meghalaya state. Begini kita kublai cibon kublai jaru.